uria wari mwandiki mukaru wa ugitiri guku bururi-ini Ndagitari Karanja Kibisho, mubunge murugamiriri wa atumia wa kaunti ya Kirinyaga Njeri Maina, MC wa Baragwe David Mathenge maugite ati mbeu njithi ni magirire guthikiririo makiria riri maraumururuka gutetera ihoto ciao. Kibisho akiuria thirikari gwetikira guthikiriria andu ethĩ aria makoretwo makiumururuka kuona ati mena marakara kuona ati ni maraigua ihoto ciao ni ciagararitwo. Kimathi na aria angi makithie mutitu mari ma miaka 22 na gutire hindi history kuri kwagia revolution ya ciana na athuri magacinda ciana ni uboro wama. Riu mundu ena wake ndakamugirie wakwa ndamwirire tembea no ikarage thutha kido. Augite ati andu aingi ni makoretwo makihinga biacara ciao kumana na ngarama ya iguru ya muturire, akiuga ati mane mamwe ma maundu maria mararakaria Kenya, akiuga ati ona magoti ni makoretwo magithie iguru muno. Huyu anakuja kuokota kodi ya hii, huyu anakuta kuokota kodi ya hii, iko mwingine anaokota hata kodi ya hewa. Nasema ile kitu iko, si hapa iko watu wa biashara. Ndio tusikirie ile ajira tunaenda kusema, tunataka ajira ya watoto, tunataka ajira ya nini, ni kitu itapatikana without empowering the private sector. Njeri ahithuritie ati ni manjitie kungania maundu mothe na niguo kuhanda cira igoti-ini ria ICC, akiongerera ati kuri na gikundi gia borithi kiria giratabania cieko cia kuhahithia andu. Naambia serikali kesho tutakuwa tukiwatizama. Na wajua kwamba kuna International Criminal Court. Na wajua kwamba sisi kama Kenya we are signatory of the Rome Statute. Kwa hivyo hayo maneno yote kama mwakili we are documenting, and they should know that they will leave power, and power is transit. Kila mtu ataondokea kiti ambacho wako nacho sasa hivi. Najua kwamba wakiondoka watafungwa jela ama mahakama. Handu-ini ha Inooro TV kuma Maita Kagio kaunti-ini ya Kirinyaga, njĩtagwo Boni Wathuku.